Zdravo, ja se zovem Viktor i imam 9 godina. Živim već 7 godina u Beču. Meni se najviše sviđa u Beču Prirodnjački muzej. Govorim 4 jezika, a to su srpski, nemački, engleski i francuski. Zdravo, ja se zovem Sofija, imam 10 godina. Već 5 godina živim u Beču. Najviše u Beču mi se sviđa Prater, zato što ima jako veliki zabavni park. Ja pričam nemački, srpski i engleski. Zdravo, ja sam Teodora, imam 10 godina. Ovdje živim sa mojom sestrom Sofijom već 5 godina. Ovdje mi se najviše sviđa šembrun, da hranim veverice i zoološki vrt. Pričam 3 jezika, nemački, srpski i engleski. Ćao! Beč je čuvan po sadržajima koji se nude najmlađima. Volela bih da vas sa njima upoznam, ali to nikad neće biti tako lepo kao kad se Beč pokaže očima deteta. Zato smo u novom ciklusu pripremili za vas jedno veliko iznenađenje. Vidjet ćete i prijatno. Imam nove kolege. Zdravo, Viktore. Zdravo. Mi ćemo raditi zajedno. Kaži mi, šta bi to voleo da pokažeš našim gledalcima u prvoj sledećoj emisiji? Ja bih volao da našim gledalcima pokažem kuću mora gde ima raznih riba, ajkula i hobotnica. Ima za svakog po nešto. Hvala ti, uradit ćemo tako. Zdravo, Sofija. Zdravo. Pa kako si, koleginice? Dobro. Jel ti se dopada rad sa nama? Jako. Kaži mi, šta je to što je u Beču lepše, recimo, nego u Beogradu? Pa, ne znam, meni se sviđa i u Beogradu mnogo stvari i u Beču, tako da meni se jedno, gde god da odem, meni je lepo. Hvala ti, radit ćemo zajedno. Hoćemo. Ćao, Teodora. Zdravo. Dobrodošla u Kosmo Team. Hvala. Kaži mi, šta ti to u Beču nedostaje, čega ovde nema, a u Beogradu ima? Pa u Beogradu su mi cijela porodica, baka, deka i to. Tako da bi vola da su i oni ovde, ali ipak mi je odlično ovde u Beču. Hoćeš li da pozdraviš neke svoje drugare iz Beograda? Pa da, vola bi da pozdravim moje najbolje drugare. Dakle, ovo je Kosmo Podmladak i njih ćete gledati u buduće zajedno sa mnom. Rodisja otroča mladog dječito, rođenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, razumijte jazici, pokajajte sjaja, slavimo. Nam ti Bog, razumijte jazici i pokajajte sjaja, slavimo. Slišite na posljednji zemlja, slavimo. Opusti, pokajajte sjaja, slavimo. Opaki возможете i paki pobježdeni budete, jako slavimo. Badnje je veče. Svi hramovi Srpske pravoslavne crkve u Austriji večeras su puni. Naši ljudi koji nisu otputovali u domovinu večeras su došli da zajedno proslave rođenje Hristovo. Posebno je svečano u novom hramu Srpske pravoslavne crkve koji smo nedavno dobili od katolika, gde verni narod prvi put proslavlja najveći hrišćanski praznik. Kako je to lepo vidjeti vas večeras ovdje u našoj novoj crkvi koju smo dobili na poklonu, koja se nalazi u procesu rekonstrukcije, a da vi dolazite u tako velikom broju ovdje na Badnje veče, na ovu službu Božju koja nas uvede u veliku tajnu našeg života.
dele se badnjaci, pevaju se božićne pesme. Nazdravljam vam Badnje veče. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Kako se večeras osjećate ovde? S punim srcom, verujem u Boga, najlepše. Treba samo ovaj hram da se obnovi do sledeće godine jer je prelepo ovde i jako se udobno osjećamo i prelepo je. Želim da u narednoj godini ovaj hram se obnovi i da sledeći Božić opet svi ovde dočekamo srećni i radosni. Da se što prije opremi ovaj hram po našom pravoslavnom običaju ili po izgledu ili po da imamo naš ikonostas, da imamo naše ikone, da napravimo to. Ovaj hram trebamo da sredimo da bude pravi pravoslavni hram. Da li u kući slavite ovaj praznik po tradicionalnim običajima? Da, po kosovskim običajima. Ja sam sa Kosova. Kažite mi, šta će biti na vašoj prazničnoj trpezi sutra? Sutra? Pa svega pomalo. Pečenje, pečen hleb, česnica, kolači. Večeras će biti posno, pasulj, riba, hljeb domaći, sve. A sutra, zna se, pečenje, sarma supa, kolači, cicvara, tako, svega. Malo prasetne, jagnjetne, kolača, svašta što mora da bude po našem običaju starinskom. Ne baš po tradicionalnim, zato što nema mogućnosti da proslavljamo baš po tradicionalnim običajima. U čemu je razlika? Pa ne palimo badnjake kao što se to ranije radilo, ali nam je trpeza kao što je inače naše babe i dede kako su spremali. Jeste li i vi tako pripremili? Pa nisam ja lično, ali mama kod nje slavimo Božić, tako da smo svi zajedno u domu jednom. Mili srpski badnjače, ti naš stari rođače. Mir, Božić, Hristos se rodi. Koreni Srba u Beču su jako duboki. Sežu čak do velike seobe pod Arsenijem Čarnojevićem. Jedan od najvećih istorijskih događaja za naš narod ovde je osnivanje Srpske pravoslavne crkvene opštine 1860. godine. Prvi veliki događaj vezan za našu crkvu i naravno za naš narod desio se u avgustu prošle godine kad smo dobili prvi put sedište vladike u Beču. Velika nam je čast što danas mogu da razgovaram sa njegovim preosveštenstvom, episkopom austrijsko-švajcarskim gospodinom Andrejem. Preosvećeni, Hristos se rodi. Vaistino se rodi i sve gledaoce ove emisije pozdravljam sa našim starodrevnim, tradicionalnim pozdravom Mir Boži, Hristos se rodi. Već sam rekla u najavi da je vaš dolazak za nas, Srbe u Austriji, istorijski događaj. Vi ste nam doneli nešto novo. Doneli ste jedno novo razumevanje za naš narod. Molim vas da mi vi kažete zbog čega je tako. Ja mislim da je bila želja našeg arhijerejskog sabora na čelu sa njegovom svetošu, patrijahom srpskim gospodinom Irinejem, da prvi episkop koji bude na čelu novostvorene austrijsko-švajcarske eparhije bude lice koje je najbolje upoznat sa ovim podnebljem. A pošto sam rođen u emigraciji, dete emigranta, koje sam okusio od mojih najmlađih nogu, život u dijaspori, život u rasejanju, život daleko od rodne grude, ali uz crkvu, uz praznike koje naša crkva praznuje, ja sam se prihvatio da moj izbor sa ljubavlju izvršim i ovde pomognem našem narodu koji se ovde, kako zna i ume, trudi da se okuplja oko svoje crkve i da to dovede u sklad sa svojim svakodnevnim obavezama. Na prvom mestu bih hteo da ističem da sam odrastao i sa drugom decom koji su bili u sličnoj situaciji. Znači, isto deca naših iseljenika sa kojim sam odrastao i uspostavio prve kontakte u crkvi, naravno, ali također i u našem kulturnom i opšte nacionalnom životu.
Sa tim mladim ljudima u početku sam govorio njemački, dok nas roditelji nisu opominjali da moramo da govorimo srpski, da ne zaboravimo naše poreklo i naš identitet. I kroz tu omladinu smo stvarali jednu zaista duboko duhovnu zajednicu. Treba imati u vidu da postoje dve vrste emigracije. Ja pripadam ne onoj ekonomskoj emigraciji, nego onoj političkoj emigraciji. Tako da mi nismo redovno putovali u našu otadžbinu. To nismo ni smeli, takva su vremena u to vreme bilo, ali mi smo jednom godišnje pravili ekskurziju na ostrvo Krf, znači u Grčku. I tamo smo se poklonili senima naših predaka i sa ostrva Krfa smo nastavili na Meteore i u Svetu Goru, u manastir Hilendar i tako održavali našu nacionalnu tradiciju i naš kontinuitet. Tako da ću sve da učinim da našem narodu budem jedan oslonac, jedno svetilo, jedna nada na koje mogu da se oslanjaju i da će nam naše okupljanje u crkvi da budu još svečanija i dražija. Veliki deo svog rada vi posvećujete međureligijskom dijalogu, uspostavljanju boljeg razumevanja i saradnje u ovoj, konkretno u Austriji, koja je multietnička, multireligijska. Posebno je to istaknuto u komunikaciji sa Rimokatoličkom crkvom. Ja vam se zahvaljujem na ovom veoma važnom pitanju koje i kod mnogih ljudi izazvao nedoumicu. Međutim, stvar je vrlo prosta. Treba razlikovati zapadnu Evropu koja se posle Drugog svjetskog rata razvila u kontekstu opšteg dijaloga. Dijalog je postao simbol naše epohe. Tako da sam ja od malena shvatio da je moj opstanak, moj lični opstanak na ovim prostorima, znači Srednje Evrope i tako dalje, u mnogome zavisi od mog ponašanja i od mojih manira. Moji maniri, moje ponašanje moraju da budu u kontekstu ovoga dijaloga. Zato sam se vrlo rano interesovao za sadržaj drugih kultura i na taj način i za sadržaj drugih vera. Tako sam došao u kontakt sa nepravoslavnim hrišćanskim tradicijama, sa Rimokatoličkom crkvom, sa Anglikanskom crkvom, sa Starokatoličkom crkvom, sa crkvama koje su proizašle iz reformacije. I ja sam vidio da je to jedan vrlo interesantan konglomerat različitih pogleda na hrišćanstvo. I mi danas u 21. veku imamo izvanrednu šansu na osnovu naše kulture i ponavljam, na osnovu naših vaspitanja, lepog vaspitanja i manira, da objektivno jedne druge saslušamo i da na osnovu toga donesemo zaključke. To znači izbjegavamo u svakom slučaju predrasude i prejudiciranje odgovora, nego da saslušamo učtivo jedne druge i da pokušavamo od jednih od drugih da učimo i po mogućstvu da se dopunjujemo i da se obogaćujemo. Tako u tom kontekstu počelo to interesovanje za međukonfesionalni dijalog i onda naravno tu dolazi jedan korak dalje i međuverski, međureligijski dijalog. Znači, sem hrišćanske tradicije, hrišćanske vere, tu dolazi i pogled na islam, na jevrejstvo i na budizam i na druge vere koje danas vlade kao svjetske religije. Hvala vam na ovom pitanju i ja ću u buduće uvijek da stojim na raspolaganje našem narodu da tumačim tu lepotu dijaloga i međusobnog razumevanja. Kad se pomene ekumenizam, mnogi ljudi reaguju sa odbojnošću, čak osjećajem straha da ta reč nosi sa sobom gubitak našeg identiteta i nacionalnog i verskog. Molim vas, razjasnite našim gledalcima. Ekumenizam bi značilo forsiranje tog zajedništva življenja na istom globusu, na istoj zemaljskoj kugli,
koja se sve više međusobno povežuje i sjedinjuje ili kako danas se kaže globalizuje. Pre svega mi u crkvi smo više puta rekli sama reč ekumenizam nije prikladna za ono što izražava kulturu naših vremena, a to je razmjena iskustva, razmjena mišljenja, odnosno zajedništvo. Zajedništvo je nešto što je danas jako potrebno. Ja mislim da niko ne može da ospori koliko je važno da su ljudi i kulture, naročito u današnjem vremenu migrantstva, od neophodnog značaja. Tako da mi govorimo u crkvi umjesto o ekumenizmu, o našim međucrkvenim i međuverskim i međureligijskim nastojanjima. Na taj način izbjegavajući reč ekumenizam i oduzimajući strah od toga da bi tu moglo nešto da se desi što bi išlo na teret našeg vekovnog predanja. Na taj način naša crkva obezbeđuje sebi jedan autoritet u savremenom svetu, jer niko neće da razgovara sa jednom crkvom koja se zatvara, koja smatra da ima monopol nad istinom. To je poseban problem u današnje vreme. I bolje da crkva nastupa u javnosti sa tim epitetom da ume sasvim lepo da sasluša i drugoga i da pitanje istine i pitanje autentičnog doživljaja života stavlja u kontekstu svoga života. To znači, jedno je ovo što mi doživljavamo na našim bogosluženjima, u našoj crkvi, a drugo što u surovoj stvarnosti, u svakodnevnom životu doživljavamo u našem susretu sa našim bližnjim. To znači sa našim komšijom, sa našim sugrađaninom, prema kome trebamo da imamo poštovanje. Prošla godina je za nas u Beču bila veoma značajna iz još jednog razloga, da smo dobili crkvu, novi hram. Dobili smo ga na poklon. Mi smo dobili to na poklon zato što je naš narod zaradio toliko veliko poverenje i ugled u austrijskom društvu. To je za nas bilo jedno veliko iznenađenje. Jer mi smo se pitali da li bi mi tako postupili prema nepravoslavnima. Tako da smo iz ruku njegove eminencije primili ključ od jednog ogromnog hrama u kome može i preko 1000 ljudi da stoje na bogosluženju. Mi smo dobili pravo da ga rekonstruišemo, da ga adaptiramo za naše pravoslavne potrebe, za naš pravoslavni umetnički ukus i za naše pravoslavno umetničko shvatanje. I koliko je meni poznato, to je u Evropi jedinstveni slučaj da je jedan hram od ovakve vrednosti na poklon predat Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mi ćemo sa naše strane potruditi da opravdamo to poverenje Rimokatoličke većinske crkve u Austriji i da našim delima i našim postupcima obradujemo njihova očekivanja. Mi smo sada u jedinstvenoj situaciji zato što obično rekonstrukciji jednog hrama stoji uvijek na putu propis Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Međutim, u ovom hramu, koji je u Drugom svjetskom ratu komplet bio bombardovan, dakle nastradao, nema više tih primesa propisa Zavoda za zaštitu spomenika kulture, sem sa spoljašnje strane. Mi ne smemo hram sa spoljašnje strane da promenimo, ali sa unutrašnje strane mi možemo da ga reorganizujemo. Zato su nam potrebna sredstva, zato što mi nameravamo da angažujemo najdarovitije umetnike. Zato naš narod ima sad priliku da postane novi utemeljivač, novi zadužbinar, novi veliki dobrotvor ovoga hrama. Zato pozivamo naš narod, pre svega naše dobrostojeće privrednike, uspešne poslovne ljude da nam pomognu svojim prilozima da možemo da dovršimo ovo bogougodno delu srećnom kraju. Preosvećeni vladiko, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za nas i daćemo svoj doprinos da zaista dobijemo jedan novi kulturni i duhovni centar Srba u ovoj zemlji. Hvala i vama što ste se posvetili ovom razgovoru i pre svega što ste postavili toliko
aktuelna, savremena pitanja koje su interesantna i važna za svakoga nas. Još jedan put vas pozdravljam sa našim tradicionalnim starodrevnim pozdravom, hrišćanskim pozdravom Mir Božji, Hristos se rodi. Moderne, funkcionalne kuhinje po meri vašeg doma. Kuvajte sa uživanjem. Velika zimska rasprodaja. Sve Kosmo čitaoce i gledaoce čeka poklon. Česma vredna 500 eura. Herzlich willkommen bei Danküchen Margareten. Dobrodošli u studio Danküchen Margareten. Sve vrste osiguranja automobila, imovine, života u najvećim austrijskim osiguravajućim kućama. Povoljne kredite i kupovine na leasing. Sve finansijske aranžmane, savjetovanja o vrednostnim papirima i štednji dobit ćete na jednom mestu. Financentar Dimi i partner GmbH Beč. Zablistajte lepotom i elegancijom u svim posebno važnim trenucima. Odaberite venčanicu, balsku, koktel ili poslovnu haljinu po svojoj meri i ukusu. Butik Goldene Nad kod Rade, Beč. Za celu porodicu, uvek i svuda. www.kosmo.at. Za zdrave zube i lep osmeh dođite u srce Beča. U ordinaciji doktorke Vere Mašić-Čabak svi vaši stomatološki problemi rešavaju se u samo jednom terminu. Vrhunska stručnost, najsavremeniji aparati, najbolji materijali, luksuzni smeštaj. Pozovite telefonom ili se javite putem maila. Biserno čisto u vašoj stambenoj zgradi, u kancelariji, u bolnici, u parku, u svako doba godine i u svim vremenskim uslovima. Obezbeđuje firma Dimi, Beč. Naši ljudi u Beču današnji dan uglavnom provode u krugu porodica. Međutim, ne svi. Članovi organizacije srpskih studenta u inostranstvu druže se jedni sa drugima jer su im roditelji negde tamo daleko. Ja sam danas sa njima da razgovaramo o aktivnostima, o planovima i prosto da se družimo, da ne budu sami. Šta je to što je najvažnije kad predstavljaš OSI? Što odmah kažeš? Pa najvažnije je da kažemo da smo mi neprofitna organizacija, organizacija studenta u inostranstvu, srpskih studenta u inostranstvu, što znači da studenti srpskog porekla bilo gde da se nalaze na svetu mogu da se učlane i da dođu kod nas i da je cilj OSI-a da podržava obrazovanje i umrežavanje mladih akademskih građana. Imamo dosta studenta koji stavljaju oglase vezane za stanove, imamo dosta studenta koji pitaju razne informacije van fakulteta oko radnih dozvola, oko osiguranja dodatno. Plus, kroz našu Facebook stranicu imamo razne informacije o kulturnim događajima u Beču, tako da se studenti ne osjećaju totalno isključeno od svoje matice, već da imaju ipak dodir sa srpskom kulturom i ovdje. Informacije koje svi imamo, znači vezano, koje jednostavno poznajemo i kroz naše studije, trudimo se uvek na Facebooku da pomognemo ljudima, znači da im odgovorimo na sva njihova pitanja. Naravno, ukoliko je to nešto što je ozbiljnije karaktera, onda naravno se i posavetujemo kao i sa nekim drugim institucijama, kao i mi međusobno, ali kada su u pitanju neke svakodnevne informacije, tipa koje su potrebni papiri za vizu, potrebni papiri za studije, to je nešto što već svi mi u OSI-u dobro poznajemo, tako da se trudimo da to prenesemo i drugim studentima. Mirela, ti kao PR OSI-a kontaktiraš i čak i sarađuješ sa nekim drugim udruženjima Srba u Beču, u Austriji. Misliš li da je to značajno i zašto? Smatram da je to jako, jako bitno, jer bitna je ta zajednica između nas. Znači, razmjena kulturnih iskustva, itd., itd., itd. I smatram da neka udruženja znaju neke stvari bolje nego mi, a mi smo u nekim sektorima jači, tako da se međusobno potpomažemo. Mi se trudimo da imamo dobre odnose i sa jednim i sa drugim, sa jednom i sa drugom stranom, znači sa srpskim udruženjima, zbog te naše istorije, tradicije, kulture, da to prenosimo dalje, a trudimo se i da sa austrijskim organizacijama imamo dobre odnose radi bolje integracije ovde u njihovo društvo.
prosto želimo da približimo našu kulturu u austrijskom društvu, a i takođe našim studentima mogućnost da se bolje integrišu. Imamo i saradnju sa studentima iz Bosne i Hercegovine, kolegijom Bosnjakumom, kao i sa udruženjem crnogorskih studenta, tako da vjerujem samo da će ta saradnja da se poboljša u budućnosti. Kako se finansira rad OSI-a? Do sada nismo se nikako finansirali, to jest nismo imali nikakav kvalitetan priliv novca. Od ove godine radimo na određenim projektima koji će nam, nadamo se, donijeti određene subvencije kako bi samim tim poboljšali te projekte i u budućnosti unaprijedili rad OSI-a, s obzirom da sve do sada što smo radili ovim tempom je bilo na dobrovoljnoj bazi. Pošto je Božić, a vi niste sa svojim porodicama, gde ste planirali da provedete današnje popodne? Današnji popodne ćemo zajedno provesti u jednom restoranu, srpskom restoranu, gde ćemo se potruditi da ne osetimo toliko taj nedostatak porodice, nego da provedemo kako i treba u miru. Smem li sa vama? Naravno. I snegom zavejanog božićnog dana uronili smo u toplinu jednog zaista ugodnog etno restorana, srpsko, podrazumeva se. I ovdje će naši studenti imati svoju božićnu trpezu. Kako se osjećaš danas? Božić nisi sa porodicom, nego sa svojim kolegama studentima. Pa eto, meni je preljepo što smo se mi našli ovdje, da se skupimo, da jedemo našu trpezu. Meni fali bakina cicvara, bakina pogača, tako da meni je zaista preljepo. Mene najviše nedostaje porodična atmosfera, okruženje porodice i sav taj ambijent pun ljubavi, nazovimo, i toplote. Nedostaje mi sama ta atmosfera, sama ta bliskost sa familijom. Znači, božićni doručak posle službe, posle liturgije. Znači, kad se cijela familija okupljala, mama kuvala. Najveći problem je to jutarnje ustajanje, nekako bez porodice. To mi najteže pada ujutru kad se probudim, da ne čujem svoje, da me ne bude. A miris tamjana je nešto na što sam navikao se kad ustajem već da ga osjetim i česnica mi fali. Ne radi se samo o hljebu, već o ukusu, o cijelom tom doživljaju koji dolazi uz tu priču. Što ti znaš da napraviš? Koje jelo? Sve, počevši od sarme, preko pasulja, preko raznih pečenja, tako da to sam nekako donela od kuće i zato i ovdje mogu reći da mi ne fali toliko ta neka domaća hrana, redovno kuvam, ali svakako je to lepše još kad je od mame, naravno. I kada baka također sprema. Iz ličnog iskustva mogu da kažem da svi moji prijatelji internacionalni iz različitih krajeva sveta su bili jako zainteresovani da čuju kakvi su običaji kod nas u Srbiji, kakva je kultura, kako se hranimo, šta znači tačno pravoslavlje. Tako da čak jedna moja najbolja prijateljica je počela da uči srpski, nju sam baš uspela da zainteresujem i počela da se bavi baš istorijom Balkana. I to je jako lepo. Ta razmena kulture i razmena iskustva među studentima ovdje u Austriji je nešto što je neprecenjivo. Taj osjećaj kada nemate svoje neke tu, onda prosto imate potrebu da gradite to sa još nekim i onda se stvara taj neki mi osjećaj, jel da? Tako da ja mislim da smo to mi stvarno postigli, da se i družimo i da radimo zajedno i da provodimo ovakav divan praznik zajedno, tako da to je ta neka zamena koju mi uspemo ovdje da proizvedemo.